एउटा सुन Who teach you this? Who teach you? Who teach you to say me Sriman husband? Google Translate. Google Translate गरेको ए म त अनि कसरी हस्बेन्ड न हाम्रो म्यारिज भएको छ न के भएको छ कसरी म हस्बेन्ड Married already? You already? What? Already What? married? Are you You already married के कुरा गर्छु यार What? यहाँ हेर छैन भनेको औँठी कहाँबाट औँठी लिएर आउने Here, show me here. Show me. छैन के भनेको Okay. कति शङ्कालु हो अहिलेदेखि शङ्का गर्नु त भएन त सानो यति धरानमै छौ अहिले Thailand. धरान हो Thailand no. ए गाह्रो छ अब के गर्नु त यार ओहो ठग्नु पर्ला जस्तो छ है ठग्नु पर्ला जस्तो छ अलिकति ठगौँ होला यति Listen, wait. सुनौ ट्रान्सलेसन Yeah. तिमी अब मलाई माया गर्दैनौ कसरी थाहा पायो हाउ डु यु नो दिस मनभरिको माया म कसरी देखाउँ तिमीलाई तिमीले अहिले मलाई माया गर्छु भनेर नभन माया त मनभरि छ नि सानो माया त मनभरि छ नि नमस्कार यति सुन me not talking with anybody so sad हल्का ठग्दी मलाई ठग्न त पाइयो yes not talking with anybody just sleeping just missing you just thinking about you के गर्नु बास्नै गाह्रो भइसक्यो Really? yes हो नि yes not talking with anybody हल्का ठगो मलाई and यति ओहो यति चामलिङ राई ओहो Yeti Chamlin. What's your name? What's your real name? वीरबहादुर वीरबहादुर अर्याल Yeti Pipatu, okay? No, Yeti. वीरबहादुर अर्याल yes वीरबहादुर अर्याल Yeti Pipatu. yeah you यति चामलिङ राई मी वीरबहादुर अर्याल Hitler? What happened? Someone call you? No net गएको हो कसरी how you calling कसैले पनि nobody call me net slow No, you बिस्तारी यति बिस्तारी wait. के भन्न थाल्यो अब तनावै छ सम्झाउन पनि गाह्रो ठग्न चाहिँ पाइदो रहेछ ठग्न चाहिँ पाइयो listen, nothing तिम्रो प्रेमिका छ तिमी मलाई झुट बोल्छौ अब कसरी झुट बोल्ने No, nobody. Just like I can't, already engaged. Already? Yeah. With who? What? With who? Oh, you already married? Yes. भयो नाटक नगर सानो. Who's your wife? My wife? Wait, I will bring my wife, okay? Just talk with her, okay? Okay, quickly. Fastly. Wait, okay? I'm bringing her. Okay. Go quickly. I will push to his wife, okay? Kutayla shitila.
coming, okay? Quickly. दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले. I'm his girlfriend, you know? Thank you. Huh. Okay, wait. Baby, I go, okay? No, ढोका लगा. Baby, go. ढोका लगा. ढोका लगा इसको ना. लगाओ ला. Hey, listen, what's your wife? Listen, huh? म उसकी प्रेमिका हूँ, तिमी को हो. Oi! Come back. Listen. You. Wait, हल्का टक्स त हान्नै पर्यो. यो धरानको राइनीलाई चाहिँ गाह्रै छ पाउन. मलाई धोका दियो, म धेरै दुखी छु. Me, not धोका. Like me, not break your heart. You want to later? You want to? You tuku with her. Tuku. कस्तो के टुकु हो फेरि. No टुकु. Listen. यति. अब गाह्रो छ यो चामलिङ राईलाई चाहिँ गाह्रै छ. यो यति चामलिङ राईलाई कहाँबाट फकाउने होला यो राइनीको छोरीलाई. लिएर आउँ कि एउटा सपेटा च्वाचेको लिएर आउँ 2 केस लिएर. गाह्रो छ के गरौँ होला ठगौँ होला है एकछिन. लिसन यति. This like पण्डितले भनेको. This like pandits in Nepal. Okay, pandit in Nepal say me. Like first marriage not working, second marriage good. I'm second. Oh, कसरी सम्झाऊ. No. Listen, baby girl. Listen. Okay. यो धरानकी ब्याडीलाई चाहिँ के गरौँ गाह्रै पारिसक्यो. ओके लिसन यति. लिसन ओके. लिसन. Don't be angry, okay? Don't be angry. Important is no. I don't like money. No. I only you. I don't like money. Okay, listen. I will give all my money to my first wife and I will come to you, okay? Okay? You. I give all my money to my first wife. Okay. Wait. कसरी फकाउँ? हाम्रा बच्चाहरूको बारेमा के छ? के गरौँ अब? यो धरानकी रानीलाई कसरी सक्नु भन त? कहाँबाट सकौँ? How? No. I will earn money in future. Now, if you don't love me, like if you love me, I will give all my money to my this first wife and she go and you and me together, okay? हाँसी त पछि, okay? हाँसी त. Okay? I don't love your money. You don't love my money? No. You love me, right? Yeah. यो के गर्नु धरानकी रानीहरु यति राम्री किन? यो चामलिङलाई त मारी त मलाई त जिउँदै फसाइ. Yati Tamil right. Don't love money. गाह्रो छ. सोझा सिम्पल सादा. Why? What happened?
नो 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 नो, आई एम जस्ट ह्याप्पी. पश्चिम की रानी होस् कि पूर्व की रानी हो. Why? Happy? Why you are facing? नो 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 नो. पश्चिम की रानी होस् कि पूर्व की रानी. ओहो, यो सबैजनालाई कुलबाई नै चाहिने. गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो. ओके, लिसन वान थिङ, लिसन यति. I will talk to my first wife to leave me, and I will. Tuku. कस्तो टुकु न टुकु, अब कसरी टुकु न सुकु. So after your first wife got you with tuku. What is this टुकु? What is this टुकु? After your first wife gone, Yeah. tuku like that. अब टुकु त नगरौँ होला, गाह्रो छ. Okay, but listen. I have no money. I have no money to come to your country. What? No worry, I have a lot of car, you know. I have a lot of car. I have money, you know. Okay. Look. Wait, Baba, see? Which car do you want? I have a lot of car, you see. I need that pink one. Pin one is fish. Okay. I have motorbike also, you see. Okay. नीलो कलरको दिए पनि हुन्छ. के गर्नु? If you want, I will sell everything for you, okay? Okay. Sell I'll everything. give you everything. Tuku, okay? टुकु त गाह्रो पारिन्छ यार. उता टुल्लुले गाह्रो पार्यो, यता टुकुले गाह्रो पारिरहेको छ. दुनियाँ गाह्रोमै जान लाग्छ यार.